KATV ke lang ara doan phanta adap kimia kardong pajurlo nil birta than bang sami claret BP non arjuik tha birtang ton pen non ke bang ji pai pai ni phai sirke par ni la ke world indigenous day mate sominder khaiso khaipi khaibarim arani ke talon ponjia phan khai dhorom ratcharia song la pen hamphanga song pu jipu pe pin pen jakhong ni phai thong kep arni chandra singh teron memorial club along khonta pli sosi apor an nc chingki chingwai padu pon lason si asamangkang pialong prek jam khai parim lapen khai pi khai suatum pen chingrum si non ke bangji pai pai che kloni phai sirke parni 2026 aning kana pharman ki cheng sia phong mate khai do an atum pen chingrum pet pen asamangkang pia pharman ke karbiang long mate bokazana long si talon ponpo lapen labang so ki talon along khai thorom ratcharia song lapen hamphanga song chipu pe pin pensi talon pon pobisi rot cyclem bang lit song rong pharpen pirangtia thengno ninji itu je ebarar babe 2026 সনৰ যেটো বিশ্ব খিলঞ্জীয়া দিৱস হিচাপে গোটেই অসমৰ কাৰণে বা অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰতি আমি একতা বা এই গোটেই বিষয়টো আমি গুৰুত্ব দি পেলাই আমি কেনেকৈ যে ভুগি আছো এইখিনি সময়ত আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছো যে এইবাৰ 2026 চনৰ যেটো বিশ্ব খিলঞ্জীয়া দিৱস এইবাৰ আমি কাৰ্বি আংলং বকাজানত আমি উদযাপন কৰাৰ এই সিদ্ধান্তটো আমি লৈছোঁ আৰু এইখিনিত যেহেতু আমি পৃথক হৈ আছিলোঁ হয় প্ৰত্যেক বছৰ আমি খিলঞ্জীয়া দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰি আছোঁ পৃথকে আগষ্ট 9 তাৰিখত যেতিয়া বিশ্ব খিলঞ্জীয়া দিৱস হয় তেতিয়া আমি পৃথক আমি উদযাপন কৰি আছোঁ কিন্তু আমি এটা নতুন এটা চিন্তাধাৰাৰে যেহেতু আমি কাৰ্বি বেলেগ আহোম বেলেগ মৰাণ বেলেগ খিলঞ্জীয়া হিচাপে যিটো জনজাতীয় বা জনজাতীয় লোক হিচাপে যি পৃথকে হোৱাৰ কাৰণে যে বহিৰাগত লোকসকলে ক'ৰবাত আমাক দমন কৰি পেলাই যে আমি যে কোনো ক্ষেত্ৰত যে আমি স্থিৰ নোহোৱা সুৰক্ষিত হৈ নথকাত আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে হয় আমি খিলঞ্জীয়া হয় আমি ইণ্ডিজিনাছ হয় আমাৰ চিনাকি আমাৰ স্বীকৃতি আমি ইণ্ডিজিনাছ হিচাপে নিজক আমি দিয়াটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব তেনেতেই আমি এইবাৰ গোটেই অসমৰ কাৰণে অসমৰ বিশ্ব খিলঞ্জীয়া দিৱস আমি এইবাৰ বকাজানত আমি কৰিব গৈ আছোঁ আৰু এইখিনিত তাত কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট পাৰ্টিৰ কথা তাত নাহে তাত সংগঠনৰ কথা নাহে তাত মঞ্চৰ কথা নাহে তাত জনজাতীয় খিলঞ্জীয়াৰ কথা তাত আহিব তাত জাতিৰ কথা তাত আহিব তাত সমন্বয়ৰ কথা তাত একতাৰ কথা আহিব সেইকাৰণে কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰা অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিজন আৰু প্ৰত্যেকজন খিলঞ্জীয়া ব্যক্তিগৰাকী যি ইমানখিনি আছে জাতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা থকা যিসকল লোক আছে সকলোৱে এই খিলঞ্জীয়া দিৱসত উপস্থিত থাকিব আৰু এই খিলঞ্জীয়া দিৱসত সকলোৱে এটা সহযোগ আৰু সঁহাৰিখিনি থাকিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু Ati kopia potsi nilitum lapuson chingrum pen labang so sai kineng ponang kok mapuluti asama long lapen karbiang long along ang tan pen kiwang kichi kibia khayatum aron ripen long lenang chirai si kedoan nang pathir bomlo lasindona por ki khai thorom lapen party kachi jongnang jia por kalilo ilitum ladak hakko phusar phisar akai hutpen dora pet thagra pet akai an khai pi khai so lapen khai barim an ki ning isi ke donang jia porlo lasi longri arlo ki dukisung ahut sitami karjabra pechia pan laki isi ahong klamlo puta rong parasang hopen jongpon di puka talon mangge dak pining mangge bokajanong se talon tonpo dak mangge karbi ben cenglok dak mangge moran motok ahum tu ben cenglok dak mangge dimasa tang holadak tiwa tang garo tang ben cenglok dak inglong so tum do ana tum mangge la sorni bang kachingri la ben isi mai thepi pining bangke bokajanong masi dengpon pola so panse cheparai pon la solong bangke ladak mangge nane party lam ta avelo dak mangge pini song lam ta avelo ladak mangge jasemet pet khei atum kachingrum khei atum bang isi vet inglong aso tumtala pulo lapin inglong so kalidet tumtala dak bang kedo abarim labang so longle phelang ahem fu ladak asam angkang pilong bangke ladak a indigenous atum se ahem fu ladak sike bang pa phrangcheng lapen dak ke bang pa phrangcheng indigenous atum bang sel dak bangke isi ka chingrum kachang ri benjong jakong horang pen chenglok jatna la so identity bangke thir klong nangi pu pirthei kisung ke boy ilitum longle phelang ki bir khei nang ki bir khei kisung lahai kadwe phan matha edlin edpensi Karbi yang long si pining asam angkang pi farman raksi World Indigenous Day bang kedak stalon pon bola soting si reception committee la bang isi keseng pon la son nak taksi kaprek kacingki kecatan bang la bang padu pon lo asi jehetu ami pini la bang so kaching wai pon amai long karbi yang long along lo charlia song KSA KSYC KYDA WKSA pen danglok break jam ham phanga song la pen karbi pen akaprek khai diva
Dimasa, Assamese, Garo, Pendanglok Pregjam, Khai Pi Khai So la pen Khai Bari Matumpen Chitongdun. News Report KATV News. Ingdeng Paris Sirathong Keprapli Duran Cup along Karbiang Long Morning Star FC Atumpen Kevangji Pai Pai Nipai Kethomani Kepatudun Jiapan Jak Hong Nipai Thom Kebrai Siarnikang Samapor Kasa Patuak Lamalong KACCM Anparta MLA Dr. Tuliram Rong Hangari Dengpen Aki Mia Jersey Kang Pupon. Stadium lo, Duran Cup participants lo, non siar ni, naso official kan yang orang star football club Labangso Ingdeng Paris Sirathong Kepra Pho Duran Cup along Kepatudun Jiapan Nilitum Karbiang Long Morning Star FC Pen Kichisik Chedanglo. Kidam taning kana hutsidami Karbiang Long Morning Star FC Atumpen Duran Cup along Patudun Longlo. Sitami kidam ta pora hutpen mute non iphong apang Kepatu Midun Chejia Songsi Chetheklong. Athe ilitum Karbiang Long Penamat a player anchot kali non iphong along ke player ta mesen dolo. Lasigi Patu ke lang mesenji pusi Morning Star FC a coach Waisong Bepen Herangkia Thengno nang Pachinidun. Alang di Indigenous official jadi lamp lo, dan kita ada pun ini pun hadiah orang sekian banyak di dalam kapal dari kan. Di lagi ni orang ni alam lo, ni kan baru istirahat tongker apong kami Karbiang Long Morning Star Football Club, Karbiang Long awal pen, Karbiang Long perman pen kita tu, kasi kedua cisik sidang lo, kuning kan itu kelihatan, kami kuning kan apa, kuning masuk tu masih kerja sampai untuk kita lo, kasi itu misalnya player dulu kan India kelihatan, itu hang malang rilong player dan mereka mau pun tak mau, malang tu bisa kalau mungkin masih tapi itu experience ada ada kelihatan kasi Karbiang Long dan satu lagi orang satu kalau ada kan jadi kita Karbiang Long so atau kalau ada orang ke sosial media ada pasti ada live and live video sendiri kalau di sana kan ya kena dik ada nanti di sini ada ni ada profile kita itu live dan Anparta non ke social media akai pinakapot Karbiang Long arat kedo anta kivangji nipai kethomarni arnikang sampor phai plipen Sony Sports Network lapen Sony live along kilang dun pen Karbiang Long Morning Star FC aphan ke support dun ang thek chipaklang dun lonang pusi kasa kongchun bang Pankaj Teron pen chuning ripon Chuning na sampat pining da 134 Duran Cup long ke patudun long apot pa awar cycle long apot Karbiang Long Sports Association pen kahil jume pidun lo lapen ming thelo alang nitum da kenang ana ni tandak ulitum kasa stadium si practice bom lo pen kil jume pidun lo ini da jersey kalon kami alang nitum kan jume pidun lo ni Karbiang Long Sports Association lapen anitin Karbiang Long arat sports football kan atum ahin pen alang nitum arna malong Karbiang Long Morning Star FC Jersey Kimikang Puponalong CM Mati MLA Dr. Tuliram Ronghang MLA Niso Terangpi Deputy Chairman Avijit Crow Kasa Kongchun Bang Pankaj Teron Karbiang Long Morning Star FC Coach Waisong Be Lapen EM MSC Atum Chitongdun. News Report KATV News. Asamangang pialong suardo tuma phana chikrojon wang abang phitin ikauna long tangka ke thapon ji aphan Assam Sarkar pen ke panong pi Orunodoi scheme pi ponlo lasonsi pai pai ni phai ECR ni Orunodoi 3.0 Karbiang Long lapen West Karbiang Long anparta Asamangang pialong Orunodoi 3.0 along amen ka chithapdun tang abang phietum anaphan mithang ikauna long tangka chithapon Binibang sa Orunodoi 3.0 Difu Alicia Parman ke Ronamay Langkong Habi Auditorium Town Hall Difu along Padopon.
Bangso Mayalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Mate MLA Dr. Tuliram Rong Hangpen Kaning Jepon ke pai ni phai siar ni anardo por phai krehini lote Orunodoi 3.0 along amen ka chathabdun tabang phiatum aphan anke tang ka chathapo athela ki kidam tang election ki lik aprang prang Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Karbi Anglong Autonomous Council hin pen rod chumaphan ka chakalam chaksi chipapleng pondo যিমানখিনি ডেভেলপমেণ্ট কামত আগবাঢ়িব লাগে এইটো কৰিব পৰা নাই আপোনালোকে দেখা পাইছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে তাৰ অৱস্থা খুব বেয়া আমিও কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা তাৰ ৰাইজক যিটো আপদ বিপদ সময় মানুহক সহায় কৰিব লাগে সেই কাউন্সিলৰ পৰা আমি 51 লাখ আমি দিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ভাই মাতৃসকল কাৰ্বি আংলঙত আমি যিমানখিনি দুখীয়া দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা পৰিয়ালবিলাকক সকলো জাতি জনগোষ্ঠীত বসবাস কৰা যিমানখিনি চৰকাৰৰ পৰা দিয়া আঁচনিবিলাক কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা দিয়া আঁচনিবিলাকক আমি ৰাইজক দিবৰ কাৰণে আমি সদায় চেষ্টা কৰিম কাৰণ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ মৰম কাৰণে আজি কাৰ্বি আংলঙত স্থায়ী শান্তি হৈছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি কোনো সংঘাত হোৱা নাই Lapen Asamalong Rialong Long Lapen Asamalong Rialong Langkit Pen Hemrit Langkang Dum Pen Kiong Dung Hem Tunatum Kisung Chichak Nang Lo Laso Kisung Along Nilitum Karbi Anglong Autonomous Council Tum Pen Stami Langdun Ding Ding Si Lak Phokya Brai Siatangka Ki Rap Ki Pajir Dum Puputa Rong Hang Sang Ho Pen Lam Tinin Jepon প্ৰত্যেক বেনিফিচিয়াৰিৰ একাউণ্টত আজি 12টা বজাত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত হ'ব কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা যিবিলাকৰ তাত বান এফেক্টেড ফেমিলিবিলাকৰ কাৰণে আমি 51 লাখ টকা Pini Bangso Orunodoi 3.0 Kangpu Amaya Long Chitong Laki KACCM Mate MLA Dr. Tuliram Ronghang MLA ni Sotirangpi EM Richard Stockby MEC Johnny Timung Pendang Lok Ki Ongdung Orunodoi Ki Longdu na bang Pietum Pen Chitongdu News Report KATV News Rumphom Bazar Committee Pen KAC Kichari Atuma Phan Rumphom Bazar Hong Pharla Ki Kim Kinang Sodalam The Pachini Pen Kachoningri Rumphom Bazar along Rumphom Arap Pen Kicheng Lok Umpara Rupai Socheng Birmaine Lumsosi Majar La Pen Lang Erdangatum Thidung Chunam Choredavar Sai Labang Soi Hithi Ki Bi Pen Longlo West Karbi Anglong Pen Meghalaya Hoy along Ki Do Arara Phan Dowai Daro Segache Langa Asai Hem Mate Medical Sub Center Setami Nanki Kimpi Japan Chuningri Asodar dubar ka duriya joni la ni tum barikha hotte ni tum gari motor ta bon la te silo ini mangi na tum teklong lo da non ta la he bojara ayam motor non ta yo semalong le lang la he se asoputak ni tum boya kumitoy ni ese biar komite presiden hoi pen Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram sar hon tu ni kan tu mate laso putak bang na tum an ke pen laso na ka selamnya konta alang pan tu ni dan katuni mitang kami itu abata ta da kan lu pilih tang dan kita ini tu nak kita selam mang long lalu Halapu Havarat ki do ki dam ki sung pen ki pajok jia phan ki AC transport nang ki toy thu jia phan ki AC ki chari CM Anparta MLA Dr. Tuliram Ronghang phan Pachini non 21st century digital lapen smart city nang ka semar bo makaya long nituma phanta kaching thura sai anju sei dang ki pijia phan chuding ri dang te Rumphom Bazar Committee mai phu Sonsing Be Umpara Sarthe Bazar Committee member atum alam the along kaning je bangki bangso havar kisu kilang je phan our sai avilang lasila bangso our sai sitami nang pithe ka sonte pusi ningje pon mathal ta isa
Nonta kita bang nila. Nan kita pernah pilih ikan makan itu nih penting. Mana itu sudah pun. Pas itu bang kini tu bang kita ajak dak pembangun ke tempat. Dah apa awalnya tu bang kita hambelan sih pernah kok. Dan hambelan berapa bang kita dapat satu sini. Dari cibu walau mana itu dokterก็สำคัญกัน Non marke telong pun ke tegong lah. Dah basic ni tu bang telong pun lah. non dak News Report KATV News. Pai ni phai siar ni Dokmoka Western Range Tumpen Patir Piponsi Sildrampur Reserve Forest RF along ek pair makin nam lapen Janma din Huji Hupat Udayanpu Athepi en Ponsi Haragat MLA Lunsing Tiron Penchetong Dunsi Theng Pierong E Ponlu La Solong DFO Prolat Crew Lapen Dokmoka Western Range in Charge ACF Rajan Rong Pia Tumpen Theng Pierong Ki Asai Kedeng Ponalong Kacharap Cheto Dundu Lapen Dokmoka Western Range ke Pardo Sildrampur Reserve Forest RF ing namalong Theng Pierong ki ipon asai chot khali lothe arong lapen check arong sitami ipon bom do pusi Dokmoka Western Range in Charge ACF Rajan Rong Pipen than pachini pon Dokmoka Western Range in Charge DFO Pralat Kropen kapachini pon pini Theng Pierong ki ipon laki Assam State Government pen isi Alam toy ateng pen Forest Minister Jainta Mala Barua RDKN pon ateng lapen CM Dr. Himanta Biswa Sarma lapen KAC CM Dr. Tuliram Rong hangatum pen RDKN Direction ateng pen si Janmadin Huji Hupat Udayanpu Athepi en Ponsi All Assam MLA atum pen amithang Alicia Long tami Theng Pierong ki ipon jiaphan Assam Government pen ki pachinya tengsi Janmadin Huji Hupat Udayanpu Theng Pierong iponsi ingpu ponlu नाम दो अंतना कुनो लंदा नgon itu kene ekper ma ka naam ta pilitan pangchengo lason ta ka itu non kene agust pen itu non kene dikha bandhu puta ta na start ko aku lason amrik bisa lon ta itu एक पेड़ माँ का नाम लपेन जन्मा दिन हुजी हुपत उदायन पो अमेन पेन Dokmoka Western Range ki parlo Sildrampur RF along Theng Pierong ki ipon along Manpeng Aluhi Hauraghat MLA Lunsing Tiron DFO Prahalat Kro ACF Rajan Rongpi Mahamaya BJP Mondol Committee Maipu Mongol Singh Phangcho Dokmoka Municipal Board Chairman James Tiron Dengang Lems Secretary Long Singh Tokbi PDC Chairman Rajesh Tiron Lapen BLCC Chairman Biren Tiron Atum Penchitong Dunsi in Samjin Pen Theng Pierong ki ESI Pachun Pondo. ini Theng Pierong ki ke lain juga ini tum pada Assam government state and sia direction ini tum kecil on Forest Minister untuk menguasa dari state yang plus aku si Bangkok lalu itu Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma dan aku itu sontak saja itu Honorable CM Dr. Tuliram Ronghan la tum la gute pensi plus aku pini basically ke da main ke la so pini kene so janamdin janamdin sio support udah kudo lake kene compulsory all Assam long MLA mana LA tu mana di MLA tu mana constitutional compulsory kene kilo dasila so pen pini ini tu ceremonial plantation program itu News Report KATV News.
Chitan dami lumba jorat kisun ki boy pen ka chipa jok pen ka chirap ka chitu thek jia phan pu pen ki dam tang pai chiklu ni phai isi 2015 aninkan lumba jong constituency ki thek ki re soi jang tum ching room pen ching vai ching sai ponsi lumba jong youth development ham phang ma hang pathek pondo song si wang bom pen pining 2026 aninkan anabangki ingdeng krisi ki somarani nang plenglong do Sonsipini pai chekloni pai C 2026 tarni difu Central Range IB along ada por pai sirke pa por pen Lumbajong Youth Development Committee T hek pen LYDC song alama dhon rong phar pe ahin pen ingthur pondo por pai krisi apor pen song ke somamai pi pe do pondo so amai LYDC amai phu dhon rong phar pen mai chari si mai ki phalam the babu singh kropen parju aphitu mahang ki thegamen him ki dok mati ke tami kachitong dut aluhia tumpen ingthan pondo aphitu aluhia tumpen lam parju pondo bangso amaya long pen kaning je pon ke ingdeng krisi anlo LYDC mahang ki thek bon tami lumbajong ari soijang atum wek aphan sarkar pen borengang hoi pi pon pi anchot kalisi apong ke isikilik ke do asonsi lumbajong pen tami MSC ki lik ki haidun ta dolo sita EM pek pon pe pinsi ningkan pho parde titilo nonjong tami MSC joni timongta ningkan pho ki plenglo sita EM ke pek amen ta chithan the puta ningji lasi ke wang ji arni lumbajong ari soija tuma phan boreng over sai pi vek nang ji pusi LYDC mai phu dhon rong phar hin pen ke ACCM tuliram rong ha phan kachuning ripon pedu Pinara kisun ke boy dos dami dak Karbiang Law Thomas Council adon ri mane Karbiang Law Thomas Council dak council tami tibok het sami tum dak longbajong aha warafan ke ni tum hanang kelang nang kampang krebe ajo ini ni tum dak longbajong ari soejang tum ke hangta ni tum chitinin deder lo pini tum dak kasi song se kili ni tum 2015 pe ni tum dak non an ni tum dak indeng krisi anu pini anke lasi ni tum ning honduk do pini anke Indeng kresi setame ni tum kopia posi ni tum ning honduk do kok ma puke Karbiang long arat tum tini tha pusi ni tum jong pontung pini ni tum dak CM tulam rong hang sarakai pansame ni tum jong pontung alang li same arju nangji alang li same media hoi pen same alang li arju vek nangji alang li kopia posi ni tum long bajong arat atum han ni tum riso echang atum han ni tum Goreng awar sai na pipon pet det loma pusi ni tum karjukang tung alang lipan. Bangso mai long aluhia man pen nang kachitong laki rat sai klembang gopal teron lapen mirlong be anparta LYDC klembang atum chitong dunsi RDP dunsi mesen pen pachun News report KATV News.
Pinia birtalan si kang tonlo dumi thakmi kardom.